valjda mi neće past kamera sa monitora. No, ljudi moji, ako ću malo gledati ovako prema gore čudnije, to je zato jer imamo, to jest kupio sam novu vlog kameru koja ima onako iza sebe, znači ovo je stara vlog kamera i ova nova ima ovako ekran koji se digne ovdje gore, tako da mogu vidjeti sam sebe. Pa pokušat ću se ne previše fokusirati na taj ekran. Dobrodošli u moj vlog, ispričat ću vam što je bilo zapravo sve ovaj tjedan. Dobro ljudi, došli u novi vlog, danas je petak popodne. Uglavnom, prekjučer sam krenuo sa snimanjem ovog videa koji je izašao danas na glavnom kanalu. Ako ste pogledali taj video, u opisu vam je na glavnom kanalu. Video je 360 stupnjeva, znači možete okretati kameru gdje god želite u tom videu. Ako ste na mobitelu, onda kamo gledate s mobitelom, tamo će vam kamera ići. Znači prefora video, pogledajte ga na glavnom kanalu. No uglavnom od 3 dana ga već radim. Jedan dan sam samo snimao i 2 dana montaže. I mislim da je ispao super za toliko posla, a video je 4 minute, a mislim tako da puno posla je otišlo u taj film, a mislim da je super ispao. To je zapravo recenzija jednog servera. I nisam radio u 360 dosta dugo, prije godinu dana sam napravio svoj prvi video u 360. To je bio server tour Krok Rekove 3. sezone. Tad sam zadnji put radio u 360. Počistio sam stol koliko god sam mogao. Joystick možda dam i na giveaway, ne znam. Recite mi što mislite, jel hoćete ovaj joystick na giveaway? Uglavnom, tu je sve počišćeno osim ovog USB-a. To mi treba očito za školu. Njega ćemo staviti ovdje. Ovako. I da, dronove će uskoro isto giveaway za dronove, tako da gledajte vlogove i dalje. Idemo! Rise and shine! Ne! Prestani! Jeste čitali komentare prošlog vloga dok su vam čestitali ljudi rođendan? Da. Je, lažeš. Čitale su, meni su rekli. I rekli su da imam ja predobre fanove, ali tako? Tako? Ne, to su Marijini fanovi. Marijini fanovi? Da. A znam, Marija ima više, ali mislim na tebe fanova. Hvala Bogu. Kad mene jedino maltretiraš. S tobom sam snimao cijeli vlog. Kak ti ide Instagram? Imaš i fingerprint? Da, to me radi, treba. Da vidim kak ti je profil. Tu klikni dolje. Da snimim ime. A sad dok dobiješ followera, vidi imaš 99, ajmo ljudi do 300. Možemo je nabiti 300 followera. Jesi našla Iva? Važne stvari. Kaj ti imaš, konjića? Magarca. Tovara. Krenuši od ponedjeljka, vjerujem, došao je moj 360 video na glavnom kanalu. Malo sam pričao o njemu, te sam zapravo to je bilo za vikend. Da, za vikend. Te sam nakon toga išao u Pitomaču. Tad nisam ništa snimao, u Pitomači sam se ošišao i onda je došao moj ponedjeljak. Malo je frka s vremenom, jer moram žuriti na taksi. Idem na faks s taksijem, jer ne stignem više sam. Dobrodošli ljudi, dobrodošli u moj ponedjeljak. Lud ponedjeljak, pričat ću vam kasnije što je bilo sve za vikend, ali za sada, danas ponedjeljak imam hrpu obaveza. Prvo ispit na faksu, drugo teretana, treće moram se naći sa nekime ko želi kupiti moj objektiv i četvrto ispričat vam što je bilo za vikend. No idemo redom, prvo ispit na faks, taksijem. Volim me Vita kekse, zato ih kupim u Konzumu, ali ovo ne volim.
Nadam se da su sestre u stanu da mi otvore ova vrata, ali mi se ne da vaditi ključ iz torbe. A sad ćemo saznat. Da vidimo. Inače, one tu imaju kameru tako da mene mogu vidjeti. Ne, me zezat da nema nikog. O ne. Predobro mi je bilo u subotu na rođendanu, bio sam na rođendanu kod frendice, ne u Pitomači, malo dalje u Podračkim Sesvetama i jednostavno je bilo predobro na rođendanu, ono, i pilo se i plesalo i super mi je bilo zabavno, ono, ne vjerujem opisati kako mi je bilo lijepo na rođendanu, to je bio 18. rođendan i super je bilo. Utorak nisam imao ispit na fakultetu, ali sam učio za srijedu kada sam ga imao. No, nakon što sam se vratio iz teretane, utorak, bio sam naravno gladan i pogodite šta sam pekao. Jedno čekam da ovdje dođe luster koji će mijenjati boje i onda ću onak staviti da tu mijenja boje polako. I onda kad uđem u svoju sobu, onda ću jednostavno uzeti prvo ovaj daljinski, popaliti ovo, tako da je to mijenja boje. Ok, zatim ću uzeti ovaj daljinski, veliki, i onda ću paliti ovo da mijenja boje, i onda ću paliti i ovo da mijenja boje, i onda ovaj mali, samo ovo da mijenja boje. Dnevni i kuhinja izgledaju ok. Šta je ovo? Ja sam si mislio speći jaja, a izgleda da ćemo morati oboje. Idemo speći jaja, ako ih ima. Znao sam! Ja volim stavljati vegetu umjesto soli jer ima onako više začina pa mi je to draže, ali imamo jedno maleno jaje. Zašto mi se sad svi javljaju ono na face, zna da ne mogu nikom odgovoriti, dobro, nebitno. Nemaš pojma snimat. Hvala Leopold, hvala, ali treba će tebi piva i treba će tebi neko naručit ledice. Tako da hvala ti sad što to govoriš, ali dobro. Luka krute jeo. Bog Luka, kak si? Ja sam super, kak si ti Lana? Ja sam super. Aha, sad bi se javio, da. Sad mi se javio, sorry, šalio sam se Leopold. Da, treba će tebi naručit ledice, znam ja to. I pivu platit, da, i vozite autom, da, u Viroviticu. Ovo je bila srijeda. U srijedu prije ispita na faksu u 2 našao sam se sa svojim kolegom s faksa Dukijem i njegovim prijateljem, točnije mojim dizajnerom web stranice koju mi radi Čempom. Tako da bili smo na kavi i ovo je mali ističak od toga. Nakon toga išao sam doma ponovo učit za sljedeći ispit. Duki, ideš na ispit. Nikad vidimo. Srećom, svi su testovi super prošli i eto, napisao sam 3 testa ovaj tjedan. Još imam jedan sada u utorak i u petak nisam zapravo puno toga radio, makar sam trebao, imao sam puno obaveza, ali nisam napravio nažalost sve. Jedno od njih je bilo napraviti ovaj vlog, no ono što sam napravio i što mi je bilo najbitnije je da sam uzeo novu vlog kameru. Od sada snimamo na novoj vlog kameri, ako vas zanima koja je to kamera, naći ćete u opisu vloga. A evo vam proces kako je to izgledalo i vjerujte mi, prošao sam 3 različita dućana. Da, opet.
što da kažem. Prvo se ispričavam ako ovako pogledam malo prema gore na taj ekran, pokušat ću se odviknuti od toga. No, sada kako sam riješio sve ispite i imam još samo jedan, to znači da se mogu ponovo posvetiti vlogovima. Znači bio je glavni razlog to što sam imao te ispite i jednostavno sam morao doslovno učiti za njih. Naravno nisam učio koliko sam trebao, ali učio jesam, tako da bio mi prioritet to. I sada dok sam to riješio, sad znači da se mogu ponovo fokusirati na vlogove, da se mogu ponovo fokusirati na ono što me zanima, jer da sam se fokusirao na jedno i na drugo, ne bi ni jedno ni drugo bilo dobro, tako da bolje je uzeti malu pauzu, riješiti što trebam, a sad se vratiti i raditi ono što je super. Tako da ovaj tjedan nemam gotovo uopće obaveze, tako da trebali bismo raditi zanimljive stvari. Lijepo je vrijeme vani, sunčano je, uzet ćemo skate, malo ćemo se voziti. I općenito trebali bi biti super vlogovi, tako da neću više dužiti reći vam samo hvala što ste ga gledali i znam da sam tijekom ovog vloga, to jest tijekom ovog cijelog tjedna spominjao možda neki giveaway, zato pazite u sljedećim vlogovima. Vidimo se sutra ljudi u novom vlogu, mislim da će vam se sutrašnji jako svidjeti, dolaze nam neki posebni gosti. Vidimo se ljudi sutra, vi uživajte, hvala što ste gledali vlog, pozdrav!